...2010. Ramazan u brezanskim kahvama. Bližio se kraj Ramazana, godine davne 66. U meni nekakav poseban nemir, sjećanje na doba dok bijah još dijete. Bila je tada vrlo hladna jesen, kišovito jutro u sehursko doba, kuća na kraju tihoga sokaka, oko nje tišina, bez igdje ikoga. Brezanske kahve svoj sanak sniju, riječica stavnja žubori i teče, lokalni voz s piskutavim zvukom javljao se redovno svako veče. Majka Aisha prva se probudi, s dovom na usnama nečujno korača i tiho se primičući babi kaže: Ramze, ustani i vatru potpali. Moj babo Ramiz, brižan otac, polako se osloni na svoj desni lakat, pridižući se pogleda na veliki sat i kaže: Poranila si vallahi, nije još vakat. Ne budi još djecu. Do kasno noćas čitali su knjige i pisali zadaću. Ispeci nam kahvu, a njima čaj nalij. Pritvori der vrata i sladit ćeš kuću. Dobro je, mislim, još vremena ima. Sestri, bratu i meni rano je ustati. Poslije sehura valja uz abdest i rani sabah odmah klanjati. A nakon toga, po nekome redu, složiti knjige po rasporedu, toplo obučen, put tihog sokaka, dozivati drugove po ustaljenom redu. Mala grupica đaka pješaka kreće prema stanici da voz sačeka. Ilijaš je blizu, a ipak daleko. Uz prugu ostaje drvored i hladna rijeka.